Laba bafunda eMandela eDondoni 2012 bazokutshela ngetrip eyenza ukuthi SGB noprincipal bavale ama-sport trips for 2 years 2013 2014 kwangabe netrip eMandela. Itrip leyo it was a trip to Bushbuck Ridge. Ya-announcwa ngoMay ukuthi siqale kubhadala but kwahanjwa first Saturday ya-August. Kuyiwa kwesinye isikolo lapho bekuya khona one of the teachers bese esikolweni eMandela. Sikhombe eBush. Ibizwe list siyangena kuGostina, isikolo sichashe iGostina yeBasco Property Limited. Singene, sigcwale. Ukhona umfana kaMtshalo wathatha ama chance wa fake receipt yokuthi ubhadale le trip bangambize listini wathi uyagoloza bathi khathi uyobhadala bekunabana staff room but haya siyeke leyo. Iphuma iGostina bo 5:30. Sikhomba eBushbuck Ridge. Wonke umuntu owagibela kule Gostina akuceda kubizwa igama lakhe bekane backpack sigaca ikhwama wonke umuntu ongenayo even namantombazana agaca ikhwama. Uzoyitshela ukuthi yini ikhaftini ikhaftini zokudla Sminofu Jack Daniels iGordons iSminofu wonke lama hot stuff bagcwele la ebantwaneni besikolo kulama backpack. Immediately makungena kuyaphuzwa kancane phuzelwe igubhini zama Coca-Cola botishera babo sithi masifika eNasport Mr. M, may his soul rest in peace. Lethiza lela belisikhathalele even for that year, for that trip ukuthi iphuma wasilwela. Afika athi abafuna ukuchama umise Steers petrol station ane Steers. Uthi abafuna ukuchama abafuna kuyilula abafuna ukuthenga ukudla baphuma. Uzubona ukuthi manje already it's 10 o'clock. Sisena sport but some of the people la basini sebadakiwe bathuka Mr. M ya sibantwana thina ungamisa ibhasi estairs asifona ukudla thina sifona utshwala ndoda sebambiza ngamagama se kuyakhuzwa abanye ningamthuki hayi phele leyo sichubeke netrip sifike eBushbuck Ridge. Sifika ngabo 12 isikolo vele sebasilindile abantwana balesikolo bangaphandle botishera bakhona hayi sha welcome baqhashele sound system kumnandi yabo uyabona vele bebasilindile uthi hayi no gcokani masinyane songena eground nizidlala mantombazana azodlala inetball akhinde vele first division yakhona bakhinde baqala igame. Thina ma-out sinyamalale ikim ngekim ziyaphuma sicala lesikomu saseBushbuck sifuna ithaveni abanye bayithole sebafonela abanye futhi esicala ngethaveni thengwa amakasi buya namakasi egroundini kuzodlala. Sifika lapha kusethi scheme Mr. Emma set scheme umuzwe uthi akasethi scheme ukuthi inhliziyo yakhe seyiphaka athi sesimane siyadlala nje la ngoba sizawuthini bafana nangiphoca bukani mantombazana emisele njalo abantombazana phela igame yamantombazana ye-first division kungena e-second division khathi thina igame yokuqala yama-out isokho iqala ngo-2 ntambama iqala ngo-2 kuda kwe-11 yama-player ongathi ungcono ugoalkeeper. Ngitshela ukuthi bengidlala number 5 bengilikema ibhola lilapha ngwami lila ngilimist. Yabona itrip leyo yashaywa iMandela eBush kulesikolo kusoka sashaywa 14-0. Bra ngikutshela ukuthi naleyo game azange iphele le1 nje yama out bekumele kudlala amateam ayi2 first division ne second division nale1 yokuqala igame azange iphele kwathi akushaya igoli les14 after first half kwaliswa urefu kwafuna kushaya urefu sothola impama uyagejinyiswa
isikhathi lapho simoshekile solo kuyaliwa siphika amagoli. Ngisitshela ukuthi ngendlela Mr M ka disappointed ngakhona kwathiwe amemezela iscore Monday sesibuyile. Wavela wabiza iscore se netball se first division na second division. You are dismissed to your classes. Bagoloza lebe bangayanga etripini. Angisho bafuna kwazi ukuthi kwenzakaleni etripini. Wathi hayi bafana ke.